Yesu nashimwe bakunzi b'ijambo ry'Imana hano mu kiganiro ijambo ry'ubushobozi. Ni Reverend Pastor Bertrand Ndaragije aje kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Haleluya. Mfise message yawe Imana yampaye. Ndagushimiye wowe kurankurikirana aho uri muhande zine z'igihugu canke z'isi, abari ahatandukanye aho uri hose Imana iguhumugisha. Haleluya. Reka dusenga Imana mu mwanya tuye kumva ijambo ry'Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe. Data mu izina rya Yesu Kristo, bana natwe n'umwe w'ijambo ryawe Jehova. Ugiye kunyumva ahari hose mu mpande zine z'isi Jehova. Ino message wanungikanye ize agaciro mu buzima bwe kandi igira himukuye na himushikanye mu izina rya Yesu Kristo w'umukiza wacu. Amina. Yesu duharumugisha cyane. Cyo gusangira n'ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi y'ijana na 24 umurongo w'indwi n'umurongo w'umunani. Haleluya. Haravuga ngo ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi. Umutego uracitse natwe tuvamwo turarokoka. Ugutabagwa kwacu kubonegwa mu izina ry'Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Amina. Yesu ashimwe. Teme iravuga ngo umutego baguteze ufashe ubusa kubera Imana. Haleluya. Hari umutego baguteze, ndiko ndabona umutego urafashe ubusa kubera Imana. Hari umutego baguteze w'amajambo, hari umutego watezwe ubukene utabizi, ariko hamwe n'ukumva ryo jambo ry'Imana ndiko ndabona uwo mutego ufashe ubusa mu izina ryande, mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu yanditse ino Zaburi nziza cyane ni Dawudi. Haleluya. Dawudi yarazi ikintu bituma umutego icyo bisobanura. Ni keshi Dawudi yatezwe n'abasi, mu basi yagwanaga nabo bamusumbye inkomezi. Haleluya. Kuko yagwana n'umwami kandi ari umuntu muto. Haleluya. Ni keshi bamuteze imitego ikomeye cyane, ni keshi bifuze kumwica. Haleluya. Rero iyo Dawudi avuga imitego aba yumva icyo ariko aravuga. Ndatangariza rero ubuzima bwawe rero hamwe n'Imana imbego ndakubwira imitego baguteze ifasha ubusa. Haleluya. Hari imitego baguteze, haleluya, ije gufata ubusa kubera Imana. Imitego y'ubukene, imitego y'indwara, imitego y'inyatsi, ndiko ndabona Imana ikuyeho. Uje kuva muri uwo mutego widegembya mu izina rya Yesu Kristo. Amori Imana reko umeze kubara natwe rero tugiye gusenga Imana, ariko hamwe n'imitego baguteze Uwiteka aje kwikura. Hari imitego watezwe ubizi, hari imitego watezwe utabizi. Haleluya. Hari imitego bateze mu rugo rwawe, hari imitego bateze abana bawe. Ndiko ndabona igihe akora mariage hari imitego baguteze, ariko ndiko ndabona wisimbutse. Haleluya. Baguteze imitego ntuzuvyare, baguteze imitego ngo ntuzugere hahandi Imana yaguhamagariye. Ndiko ndabona Imana ije kugira neza. Hari umukozi w'Imana umwe bita Paulo bigeze kumutega umutego w'incira. Haleluya. Ariko hamwe n'ibyo n'Imana yamuhamagaye turabona Paulo akunkumura ubumara bw'incira, amukunkumurira hehe? Mu muriro. Usenga Imana rero hamwe n'Imana ndiko ndabona usimbuka uwo mutego, umutego watezwe. Hari igihe umuntu ategwa umutego ndetse n'umuntu yakunda. Nige mbona abantu bategwa imitego y'ibyo kurya, kandi biravuga ati ngo ntukajye indya z'umuntu w'igisho ribi. Uzwagiye umuntu uje kuba yakugaburira, ahakwambika, ahagurira impuzu n'ibitandukanye, ahagupangira inzu kumara umutego. Haleluya. Rero hari umutego uje kuvamo kubera Imana. Reka dusenga Imana aho uri bive n'umutego ubona urimwo hamwe n'imbaraga z'ijambo ry'Imana ugiye kuva muri umutego watezwe. Haleluya. Hari umutego watezwe mu buryo butaboneka, ariko ndiko ndabona Imana iwukuramo. N'abantu benshi tumaze gusengera bagiye bategwa imitego y'uburozi, iyo mitego ikavayo. Haleluya. Bagakira ubwo burozi baba baratezwe kubera dufise Imana ibona mu ibanga, Imana ikomeye. Igihe kimwe Abafilisitiya bigeze ko batega imitego imisi myinshi cyane, batega imitego i Samariya. Muribuka i Samariya higeze kubagera igihe kubera imitego abansi bateze i Samariya hagera igihe bajya abantu aho abagore bafashe bafungura abana babo. Ariko turabona iyo mitego bateze yagiye gutegurwa n'umuntu batari bizeye. Uwo mitego bateze yateguwe n'abantu baragwaye imibembe bane. Haleluya. Ndiko ndabona nawe Imana ikuzaniye umuntu mu rugo rwawe, ikuzaniye umuntu ubuzima bwawe. Ino message hari imitego myinshi ikomeye
ije gutegura. Amahoro y'Imana bane nawe rero wari kuraganira na Revera Pastor Betonderagije, aragukunda kandi akwifurije ibyiza rero ko twagane ko ubona imitego itegurwa. Ikadusenga Imana rero, hari umutego baguteze, ushaka kuba ugwaye ahatandukana, ushaka kuba ugwaye ingwara ubone kumenga ntiyokira. Haleluya, nivyo birashoboka. Ikadusenga Imana rero hamwe n'imbaraga z'ijambo Imana igiriki kuko yemwe Imana iravuga ngo ijambo ry'Imana ngo ntabwo rivira mu kanwa kwayo ubusa. Kadusenga Imana data mu izina rya Yesu Kristo, nagushije kuri umwana we mwami yari ko aranyumviriza kandi yari ko arandaba. Urakoze mwami kubona ino message ayakiriye. Mana nushimwe mwami, imitego bamuteze, imitego yatweze mu majambo yatezwe atandukanye mwami, ndiko ndabona ayisimbutse. Mana arayisimbutse mwami, arayivuyemwo mwami. Abari bazi kwino mitego y'amaksida, imitego y'amasanganya, imitego y'uburozi kugira ngo mwami ave mu kazi, imitego itandukanye mwami, urakoze kono ayivuyemo akomeye kandi mwami abayimuteze bagiye kubona yidegemvya. Urakoze kono bikoze niko duse duvyizeye kandi hamwe n'ino message twiteze amashimwe azova mu cukoze. Nushime nuhimbazwe niko duse tuvyizeye mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu, amina. Amahoro y'Imana bane nawe rero, ushobora kuba hari icyo wifuza gusobanuza cyane wifuza guterera kino kiganiro, hari nomero uza kubona hasi 79 586 660. nawe ni mukomera ganira rero ni Revera Pasiteri umungeri w'ishengero ijambo ry'ubushobozi. Shalom.